terlaksana. Pak Haji dan Gus Pak Haji. Sejuta hasrat kula wis kaya sekarat, batin kula ngucap sampeyan lanangi jaga. Awan beli kelingan sampai kalening suratan lamunan, oh cuma diberi laksana. Haji asik. Itu turunan kula mau pisan, sejuta hasrat kula wis kaya sekarang, batin kula ngucap sampeyan lanangi jaga. Awan beli lamunan, oh siap cari kula. Goyang lagi Pak Haji bisa epet. Dengan beli kelingan bacekan di mana. Atur nuhun Bapak Haji.